Abanyamakuru basanzwe bakora inkuru z'ukuri mu bijyanye no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu munsi batugejejeho amakuru akomeye cyane, bavuga ko i Goma habereye umuganda. Ibyo bintu nakomeje kubikurikirana ndetse kandi naje gusanga ari byo, umuganda wabaye ndetse na Corneille Nangaa niho yatangarije ya magambo tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro, ndetse kandi ni ibintu byo kwishimira muri gahunda ngo yo kugira ngo umujyi wa Goma ube umujyi w'icyatsi cyangwa se uri green. Mu byatsi cyangwa se mu bimera byatewe harimo imikindo. Imikindo imenyerewe mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice by'u Rwanda, aho hakorwa n'ibindi bikorwa by'isuku. Mu kinyarwanda bundi bakunda kubyita umuganda, ariko hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babyita salongo. Ubwo rero abanyamakuru benshi bakora kuri izo ngingo babivuzeho, nabyo nagira ngo mbikomoze, ariko si yo makuru gusa dufite. Dufite n'andi makuru avugwa kuri Amerika. Abasirikare bayo babiri bapfuye mu gitero cya Irani. Iyi nkuru yo tuyikesha The New York Times. Dufite n'indi nkuru ivuga dukesha ikinyamakuru The Nigeria Gov kivuga ku bijyanye n'urugomero n'uruganda rwa gaze rwanasuwe na perezida. Uyu munsi rwasuwe n'itangazamakuru, hari byinshi biri kuvugwayo muri Nigeria. Dufite n'indi nkuru iri kuvugwa ku mutingito wabaye muri Venezuela, dukesha igitangazamakuru cya Reuters. Ubu tuvugana umaze guhitana barenga 5,000, ngo biteganwa ko ushobora no kuba bagera ku 10,000 kuko abenshi baburiwe irengero. Izi nkuru nizo yenda tugiye kuba twakibandaho, ngewe twabanye mu kiganiro cyangwa se turi kumwe muri iki kiganiro. Nitwa Baraka. Icyo ngusaba rero, ibuka gukanda like ku biganiro byacu. Niba ukunda ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tubagezaho, ntibagirwe gukanda like. Ni ingenzi cyane kuko igufasha kureba ikiganiro kidategwa, ariko kandi bikanagifasha nacyo kugera kure ubwacyo. Ikindi ni uko wakibuka gukora subscribe aha ngaha munsi y'ikiganiro, cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha. Iyo ubikanze nabyo bigufasha ko uzajya ugerwaho na video cyangwa se n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi, kuko tuba twamaze kubagezaho amakuru mashya kandi amakuru meza yizewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi nkuru natangiye nkomozaho ivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga ko habaye umuganda cyangwa se salongo. Corneille Nangaa, uyu ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, yatangaje amagambo avuga ku bijyanye n'ibihano. Aravuga ngo biriya bihano badufatira buri munsi biriya bihano badufatira, ati ntabwo binshi intege zo kureka guharanira cyangwa se zo kureka gukorera igihugu cyanjye ibyo nifuza, ibyo mbona bikwiriye igihugu cyanjye, ahubwo biriya bihano bimpa morali, biranyakiserera, bigatuma ndushaho gukora bya bindi bari kwanga ko nkora byo gukorera igihugu n'icyama muri rusange. Ngako akajambo keza kavuzwe na coordinateur wa Alliance Fleuve Congo muri iyi gahunda y'umuganda. Nyine nyuma y'umuganda mariko mbyita kuko nibwo wenda abantu bo mu Rwanda babisobanukirwa neza, ariko hari hakurya babyita salongo. Ubwo rero urumva ko ibintu byagenze neza, isuku yakozwe, imikindo iraterwa, ndetse kandi n'abayobozi batambutsa message ku baturage nk'uko bisanzwe biba no mu bindi bice bikunda kubamo umuganda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko hose ntabwo bawita umuganda, ahandi bagenda bawita andi mazina ajyanye n'imvugo zo muri ibyo bice. Nko muri Centrafrique uraba, muri Mozambique uraba, mu bice bimwe na bimwe nyine umuganda ugenda uba. Rero ngayo nguko ukuntu ibintu biba byifashe. Tujye rero kuri ya makuru dukesha igitangazamakuru cya The New York Times. Iyi nkuru dukesha igitangazamakuru cya The New York Times ni inkuru ivuga ko ingabo za Amerika zigeze kuri 2 zamaze kuba zapfa kubera igitero cya Iran. Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, yatangaje ko abasirikare 2 ba Amerika bapfiriye mu gitero cya Iran cyagabwe ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Jordani. Aha ni mu burasirazuba bwo hagati n'ubundi. Hari kandi undi musirikare umwe waburiwe irengero, ku buryo ibikorwa byo kumushakisha byo ubu tuvugana bigikomeje. Muri icyo gitero Iran yakoresheje misile ndetse n'indege z'intambara zitagira abapilote zizwi nka drone, hagamijwe kwibasira ibigo bya gisirikare bya Amerika muri ako karere. Ubwo ni akarere k'isi yo hagati mbari ko mvuga ko burasirazuba bwo hagati. Iran nyine irimo iragenda yihorera ku bitero iba yagabweho na Amerika kuko bari mu ntambara, birumvikana nta mikino ibihari.
Hari n'abandi basirikare bakomerekeye muri icyo gitero, ariko amakuru y'imbere avuga ko bamwe bavuwe bagasubira mu kazi. Ubwo abavuwe ni abandi baba basharuwe n'utuntu duto cyane, abagize ihungabana bitewe n'iturika rinini bashobora gufashwa byihuse bakaba banagaruka mu kazi mu gihe nyuma nk'amasaha 4 cyangwa se 5 bamaze gutuza, abashyirwaho udupfuko duto duto bagaruka mu kazi. Ariko sinumva ukuntu nk'umuntu inzu yaba yagwiriye agaruka mu kazi, uwo nguwo yanapfuye. Amerika gusa ntabwo ikunda gutangaza ko yapfushije n'abantu benshi mu gitero nk'icyo ngicyo. Yego. Yes, hari n'abandi b'abasirikare bakomerekeye bagarutse mu kazi. Yego. Iki ni kimwe mu bitero bikomeye cyane byibasiye ingabo za Amerika muri Jordani, muri iyi ntambara Irani ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bishobora gutuma umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ushobora kurushaho kujya cyangwa se kujya irudubi, cyangwa se ushobora kurushaho kwiyongera. Umwuka mubi ari nawe watumye ibihugu bijya mu ntambara bikajya guhangana, bishobora gutuma ushobora kurushaho kwiyongera. Ni inkuru dukesha igitangazamakuru cya The New York Times. Yego. Andi nkuru, reka tubwire indi nkuru dukesha igitangazamakuru cya Nigeria Gov. Iki gitangazamakuru cyavuze ku bijyanye n'uruganda rwasuwe na perezida mu gihe cyashize. Ubu tuvugana rwasuwe n'itangazamakuru ruzajya rutunganya ibijyanye na gaz. Iyi nkuru ivuga ko ku rugendo rw'itangazamakuru rwa leta ya Nigeria rwiswe Renewed Hope National Media Tour rwageze kuri leta ya Imo. Aho ngaho abanyamakuru bahageze basuye umushinga munini wa gaze witwa AN Gas Project, uzwi nka Asa North Ohoji Safi Gas Project. Safi Gas Project ni umushinga wa gaze wo muri Nigeria y'amajyepfo, muri iyi leta ya Imo. Yes, muri Nigeria, muri iyi leta ya Imo hari umushinga n'ubundi mugari wa gaze. Ni igice giherereye mu majyepfo ya Nigeria. Itangazamakuru ryasuye dore ibisobanuro byinshi kuri uyu mushinga. Aho ngaho hazwi nk'akorerwa cyangwa se hazwi nko kuri gaze project, ni umwe mu mishinga minini ya gaze karemano muri Nigeria, kandi iri muri gahunda ya leta yo guteza imbere ibikorwa remezo ndetse kandi n'ikoreshwa rya gazwe. Iyi gahunda izwi nka The Chart of Gas Initiative. Uyu mushinga rero uherereye mu karere ka Ohaji. Ahangaha ni muri leta ya Imo, imwe muri leta zizwi cyane muri leta zigize nyine Nigeria. Ubu Nigeria nayo ni etat federal, ifite leta zigize ubwigenge bucagase, ariko nayo ikaba ariyo gihugu gihurizwamo n'izo leta zose. Izo leta zihuriye kuri Nigeria ku mujyi mukuru. Hanyuma kandi umujyi mukuru n'ubundi wa Nigeria Lagos, ndetse kandi urumva nyine izo leta zigiye zitandukanye zo hari ubwigenge zigiye zifite bucagase zigengaho, ariko igisirikare ni kimwe cya Nigeria, igipolisi ni kimwe, hari na banki ni imwe, ariko hari ibindi bagiye bigengaho badahuje n'izindi leta, cyane cyane ibijyanye n'amategeko runaka. Ubwo rero urumva ko ni igihugu kiri etat federal. Mu magambo make, uyu mushinga mu 2024 wanasuwe na perezida w'iki gihugu cya Nigeria n'ubundi. Yes, yitwa Bola Ahmed Tinubu. Uyu nguyu yawusuye mu 2024. Kugeza ubu rero 2026 nibwo abanyamakuru nabo ubwo bawusuye, babona byinshi kandi babona ko bizateza imbere Nigeria bijyanye n'inganda. Ni inkuru tukesha igitangazamakuru cyitwa Nigeria Gov, nicyo cyanditse iyi nkuru. Urumva ko inkuru tuba tubahana inkuru ziba zizewe. Yego. Si ibyo gusa kandi dufite n'indi nkuru dukesha igitangazamakuru cya Reuters. Iyi nkuru ivuga ko igisubizo cya leta ya Venezuela nyuma y'imitingito ibiri ikomeye cyane yabaye ku nkombe z'icyo gihugu mu kwezi gushize ngo cyatinze cyane kugaragara, kandi ibibazo byinshi byarakomeje kugariza abaturage. Imitingito ibiri ifite ubukana bwa 7 n'ibice 2 ndetse na 7 n'ibice 5 yibasiye inkombe za Venezuela, ihitana abantu bagera ku bihumbi 5 nk'uko
leta ya Nigeria ibivuga, ariko abahanga barimo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Geological Survey n'abandi bavuga ko umubare w'abapfuye ushobora kuba uzageza no ku bihumbi 10, kuko abenshi ntibarabonerwa irengero mu batewe n'umutingito mu gihe cyashize. Amakuru aturuka mu basirikare n'abandi bantu ku byabaye avuga ko amategeko yatinze gutangwa. Ni ukuvuga ngo abasirikare bakuru batinze gutanga amategeko ngo abandi bajye gutabara. Iyi nkuru nari nayisomye, ariko ntabwo nayisomye muri iki kiganiro kuko byinshi namaze kuba nabikurikirana. Yes, ndabona ari birebire cyane, reka mbabwire mu ncamake. Ni ukuvuga ngo ikintu cyabayeho, mba nanga kubatindira. Ikintu cyabayeho muri Nigeria, abasirikare bari kwisobanura ku baturage. Muri abaturage bari gushinja abasirikare yes, muri Venezuela, mumbabarire, ni muri Venezuela tugarutse tugeze cyangwa Venezuela. Abasirikare bari gushinjwa ko batatabaye abaturage. Ubu tuvugana benshi bakaba bari no mu byago, n'ubu tuvugana baracyagenda bapfa. Bari gushinjwa ko batatabaye. Nabo bakavuga abasirikare bacu bakuru cyangwa se abayobozi bakuru b'ingabo batinze gutanga amabwiriza kugira ngo tuze tubatabare, kandi ntabwo twari kuza gutabara bataduhaye amabwiriza. Uko bari kugenda bisobanura. Perezida wa Venezuela nawe yitwa Rodriguez, nawe rwose yavuze ko nawe yisobanuye ku baturage, avuga ko ibyo ngibyo abashinzwe ubutabazi aribo bireba, ndetse kandi ngo ari nabo batinze gutabara. N'ubu tuvugana abantu bakiri gupfa, ngo bamwe bari mu bizu bihengamiye byatewe n'umutingito, baryama bikabagwaho, abandi nyine ntabwo bashyizwe ahantu harinda ubuzima bwabo. Perezida rero waho yavuze ko ngo abashinzwe ubutabazi ngo nibo bakererewe. Perezida ntabwo yigeze afata mikoro ngo ahamagarire abantu cyangwa se ngo ategeke ngo bajya gutabara. Yategeka ntabwo bari kubyanga. Abatabara nabo bategereje itegeko ry'abayobozi babo, haba perezida ndetse n'abayobozi b'ingabo, ngo bagombaga gutabara. Ni amahuriro y'abatabazi ndetse na polisi y'ingabo. Abo ngabo ngo barakererewe cyane. Ubwo rero urumva ko abantu benshi barapfuye, barenze 5,000, ndetse kandi ngo biteganwa ko bashobora kugera no ku bantu 10,000. Ni abantu batari bakeya mw'abantu mwe. Ndetse kandi inkuru yizewe tukesha igitangazamakuru cya Reuters. Ubwo rero urumva ko ibintu biri kubera cyangwa se biri kuvugwa muri Venezuela ni ibintu bitoroshye. Abasirikare nabo nyine ubwo urumva niba baratabaye cyangwa se barakoze iki, bakoze ibyo bemera ko bashoboraga, hanyuma ibyo bavuga ko byabagoye cyane nabyo bari kubivuga kubera ko ngo ntabwo bahawe amabwiriza n'ibikoresho. Ubwo rero nayo makuru ariko kuvugwa muri Venezuela. Ntabwo ubu tuvugana nyine nizo nkuru ziri kugenda zikwirakwirayo, nta kindi kintu kidasanzwe cyaba kiri kuvugwaho kitari icyo, kuko nacyo nicyo n'igisanzwe. Burya abantu 5,000 ntabwo ari bake ko byagenda kose. Nubwo baba babiri, igihugu kiba kigomba guhagarara kigasobanura impamvu cyangwa se kuki batatabawe. Ubwo rero urumva ko niyo makuru ari kuvugwa muri Nigeria. Twababwiye Nigeria yakomeje kugenda inzamo cyane mu nyihanganire, ariko iyi nkuru ya Venezuela tuyikesha itangazamakuru cya Reuters ivuga ku bijyanye n'imitingito yibasiye kino gihugu. Inkuru yo muri Nigeria tuyikesha igitangazamakuru cya Nigeria Gov, ya indi yavuga ku ruganda cyangwa se ku bijyanye no gutunganya gaze karemano. Twababwiye no ku yindi nkuru twakuye ku gitangazamakuru cya The New York Times ivuga ku basirikare b'abanyamerika bapfiriye muri Jordania 2, undi akaburirwa irengero. Twababwiye n'ibyabereye mu mujyi wa Goma ko habaye umuganda icyo wakwita nk'umuganda w'ukwezi, benshi batuyeyo bakunda kwita Salongo. Ubwo rero murumva ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, gusa turashoboye kugenda tubana no mu bindi biganiro niba mubyemera, mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Ngiye twabanye mu kiganiro nitwa Baraka. Ndashimira abo nasabye like bakayikanda, abakoze subscribe ndabashimiye, n'abayikoze mu biganiro byabanje, ariko tuze guhurira no mu bindi biganiro. Murakoze, mugire kandi amahoro y'Imana.